Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai kan book chewa mei ni som le pariat sang hi som ni pani ania Russia le Ukraine boina kal zela Azov pasal thate an tlom chungchanga thuwa tam hle maya hemi chungchang hi chiang zokin kan ngai thadona heba ka hian Finland le Sweden ten NATO zom antum na boru kal zelte kim chang zokin kan ngai thaho dona ni Mariupol khopuya Azovstal steel work plan lei nuai anvera inkul tran kho thlat Ukraine sipai Azov battalion mi jan hi somruk chuang te chu nimin thole nia khan Russia sipai ta kuta anin pek nuwa Russia thlop Donetsk people republic thunun khopan ya phurlu annia indona huna sipai man prisoner of war anga enkol annia Russia chuan Azov fighter te chu in pe anga asoilain Ukraine lam chuan Russia sipai man tenen in thleng ton turangin an soithung RIA Novosti chuan darkar somni pali chungin Azovstal huna Ukrainian sipai zaruk somkwa pali chu Russia sipai kuta anin surrendera Azov fighter zakwa somruk pali zet chu tho tran nia tangin anral thuam tungin anin petoa anjinga mi somriat chuang chu hliam tok anni ati Russia chuan Azov fighter ra thote chu Russia dan angin indona hmuna thilti sual le nachi sipaite angin rorel sakarhem prosecute ngeyan du ani nimina Russia parliament lower house duma a Azov fighter te chu mifir fiak terrorist anga rorel sakna turin dan putlua soi ho ania prosecutor general point Supreme Court of Russia a natzi war crime ti tu te anga rorel phal sak turin thuwa thlen bok Russia today chuan parliament speaker le MP Chen khat chuan indona a sipai man te nena in thleng ton satlia du lovin shem ngeyan phut thu te an soi ati president Putin a chuan thotan ni khan Azovstal hmuna Azov fighter te chu international law angin indona hmuna sipai man te enkol dan angin thatakin enkol an niang atia ma se sipai man te in thleng ton na ang chi chu olsam takin athen an ring me ulawani Ukraine deputy defense minister Hanna Maliar chuan nimina an sipai te him taka chanchu anatura in biak na chu akal mek zelani ati Mariupol khopuya Azovstal lein nuaya in kultlat Ukraine National Guard Azov battalion te hi bas pasari chuangin phur chua anni ngai thu video le thalak chu Russia sipai tanan tlang zara Ukraine sipai ta jinga hliam na zualbik somriat chuang anom ti ani Euro News chuan Russia Federal Investigative Body chuan Azov fighter te hi Donbas region a tele indona muala war crime ti in civilian te chunga uchuak takin anlo sapatalin an chevel thinem ti te zotin chuyan niang ati President Putin a chuan alo ti thin angin tun hnaya public news conference nei atum ni in an soya Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov in engma asoilo nikum jun ni somthuma Putin a chuan mi puite pualin press conference sanaya he press conference yan dar karli zat o in zo na somsari zat achang ni in TASS news chuan atar lang Ukraine an run nuwa hian Putin a chu mi pui ma a ain lan zen lova Ukraine an run thuwa an tumle rindan angle ruaman angin an che thata si lova Russia mi pui te laka in soifia deu amamo hle don ni inalang Putin a hi ama thlop tu te chuan ramle nam mangai tu rum rut ma ni chi le nam trong mang tu te chan ti na tak mi ni in an muwa Russia ram chunga thlop tlat tu anga hle ani chuti rual chuan ama soisel tu te man emo da that chinga an phut ve boka anti Putin politician mi hausa le journalist tam takero ramtanga sahim na zongin antlan chena sa hle ani Sky News in aziak danin Russia chuan Mariupol khopuya mipui sangthum don tun ma a Ukraine sipai le police bang to le an mirin hlel an man khom te chu Donetsk region a penal colony anti hmuna da khomin thakhat chuang an khung to ti Ukraine human rights activist Ludmila Denisova chu an asoya anjinga mi somthum phei chu
humanitarian work volunteer an ni ati heti lai hian Ukraine Armed Forces chuan February ni som ni pali hnu atangin Russia in Ukraine runa wangin Russian sipai singni le sangriat le zathum thattoin teng sangkhat zanhi somnga pakhat thlona zanhi pani helicopter za somruk pasari cruise missile za pani indolong som pathum ka chiat sak ani ati Sky News chuan UK le G7 ramte chuan Russia sum le thil nei Ukraine an do wanga an khremna le an khrek be sakte chu Ukraine ram tundin tharle na rebuilding atan man sak an rel meka British Foreign Minister Liz Truss chuan Ukraine din thatna turin Marshall Plan kan mamoa chumi ti turin khovela kan thian tharam tenen kan soi ho mekani ati British Defence Ministry chuan Russia in Ukraine arun donin in buat saina thatok mobilization problem an nei lo awangin Chechen fighter te somin chung ho chuan Mariupol le Luhansk luta heng Chechen fighter te hi mimal in petele National Guard te an tlang puya Chechen Republic ho tu pa Ramzan Kadyrov veng him tu te an ni ati NATO headquarters sa member dilna an theluta voina Brussels sa NATO headquarters sa Swedish ambassador to NATO le Finnish ambassador to NATO Alex Wonhoff of Sweden le Klaus Korhonen of Finland te chuan NATO member ni dilna an theluta a NATO General Secretary Jens Stoltenberg chuan lodong songin hlimle lom takin NATO member ni turin kan lo loma cheu member in ron ni vena chuan security ati phui sotang voin hi ni chin chia tlak le riat reng tlak ani ti in an dil na chu rang takangai tua alo tiamani NATO member ni dil na hi alo bera tharia ta tanga kum khat chung rialin ngai tua thina ni tlang puya ma se Russia chuan Sweden le Finland hi awau khur renga wangin NATO ram tam takin man mo taka member poma laklu andu thu anlo soito ani British Prime Minister Boris Johnson point Nordic ram pani thilti chu ha hi pa lom omati thu soin hun rei lote kalta a hetiang hi alo thlengang ti beisai lo le rin lo lain ni hriat reng tlak historic day ani e Putina duam na le thilti dan chuan kan khomwal puya thil ati dang lam zawa ram pani te chu NATO member anni thuai ka beisai ati vebok Italian Prime Minister Mario Draghi chu Rome khopuya Finland Prime Minister Sanna Marin chuan muin NATO zoman tumna an thlop tlat ti alo hrila Sweden le Finland ram te chu thataka ven himpuyan ni ang ti in NATO tan po security thatak siam tu te anni tur thu alo hril Dutch Prime Minister Mark Rutte point Nordic ram pani in NATO anzom tur chu lomam ti in Europe ram muan na le himna tan a thalle ang ti in NATO ati chak zual sawang ati bok Germany le Italy sarkar chuan Sweden le Finland in NATO zoman tumna pompui ngalani German Justice Minister Marco Buschmann chuan Swedish le Finnish thilti an pomti Twittera aronzia kani France President Emmanuel Macron le President Volodymyr Zelensky chu phone atanga inbia in Macron hian ral thuam thale tamzok Ukraine thonlu atiamani Israel chuan Ukraine civil mi tranpui tu te man turin emergency atan helmet sang ni le protective vests zanga apeboka Israel hian Russia in Ukraine arun chu demin Russia hrekna le hremna ero film khur takin akalpui ve du lo thung Israel hian Middle East region Iran Syria Lebanon le Iraq ka wangin Russia tanpuina amamo thinani heti lai hian Turkey chuan he Nordic ram pani te hi Turkey ram chunga namchi khat independence put tu Kurdistan hote chu political asilam alopeka a humnu ala wangin adu lo hle a Sweden le Finland in NATO anzom arem ti lawani khovel mitchu Turkey chunga a futhup ani taber mai Turkey hian Nordic ram chau ni lovin thilngen le phut an nei don in alanga US chuan 5th generation F-35 jet fighter zadon Turkey leitir tura
alo rem ti chu Turkey hian Russian anti-aircraft missile system thale changkang S-400 Triumph chi chu US dollar tluk le dingon khat le point ruk velman US le NATO ramte rem ti lo chungin aleiluya US in a remzuya aleitir phal talawa tin Nordic ram pani te hian Turkey ram nena insum don ton du lavin an lo hrek to boka chung te chu hli tir adu ni nge in alang Turkey chu NATO member ni ma se EU member po ani theilawa a tho puiram tenen kumlikal tal vela tangin anin kar boru khi a chele thina ni Turkish president Recep Tayyip Erdogan chu tun ma Turkey chakwang laya Ottoman Empire din du tu le Europe le Asia in rina lai le Middle East region key player poimo tak ram ni tum ani US president phunglung tak Donald Trump khan Turkey lu lul chua thin hi vautiti shrek titi in alo tuk dai deuh to a US le Turkey in kar boruak po a thalo tak zet thin ani President Erdogan chuan kanram din mun hi a sensitive maya NATO member dang ten min lo hriat thiam pui te u terrorist hote thlop tu member ni hi kanrem ti lo terrorist hote kanrama an lo thon let ma chuan member an ni kan pompui theilo ati tlat tani President Putin a chuan EU ramten Russia atanga oil le natural gas lak lu khap bura hremna lek ko a komser antumna soi selin EU ram chu khovela oil le gas to bernaram ani phanga thilna satakin ato pha vek bokanga ti Russia chuan voina Moscow a Spain embassy a palai thoktu diplomat mi somni pasari te chu tunkar chungin puan thua tela Russia chu san turin thupek a chua Spain hian April tha khan Russia palai somni panga zet alo not chuak to ani Italian palai somni palipo Moscow chuan puan thua tela in sa seng turin thupek a chua boka Italy chuan boruak ti thalo zual thei ti in Russia thil ti chu adem mani hetianga ha aya ha tia anram palai te anin pet chua sakhi EU ramten Russia an rek na le an hrem na wanga lung oilo na kal zela phubalak na le in thungru na chi khat ani Italian Prime Minister Mario Draghi chuan Russia nena kan inkara palai na thona Moscow ami chu abala pha turani lowang ati voina vek khan Russia chuan France ram palai somthum pali anot chuak boka hei hi April tha a France in Russia palai somthum le panga anno chua thungrul na ani EU rama Russian palai diplomat zathum chuang chu February ni somni pali nuwa pet chua anlo ni to ani voina EU Commission President Ursula von der Leyen chuan kumsang ni somthuma chuan Russia ramatanga oil le gas reng lak lu lo na turin euro tluk le dingon zathum zat investment ti antum ti asoya euro tluk le ding on za chu gas bi katan ti ni in euro tluk le ding on ni chu oil atana ti aniang voina Russia sipai war crime ti apu chu Ukraine kota avoi khatnan hruai ni in Sergeant Vadim Sisimarin kumsom ni pakhat chuan Samiri jena supak khiwa khuwa putar kumsom ruk pani mi thir sakora chuang a phone manglai chu akap hlum ngei ti kot a hril jasin athil ti sual chu apomem ti zotin o ti ina changa avain mo ati chuan o ti bokina changa ni Russia sipai hi alanau pan mel hlemaya alu aziat kola voina kon ma hruai ani hian ven himna uluk tak nuaya ni in dar thalang phena tonglet tu mangin thu zo fia ani thiam lawa chan chuan dam chung tang tura hrem thei aniang Ukraine chuan Russian sipai ten war crime sang thum chuang an ti ni asoin fin fia na zali vel tur an la khom to in anin soyani weisam te chuan Russia hian the Wagner Group private sipai mercenaries anti mai ta chu Ukraine runna Donbas region a arwai tau ni an puwa heti lai hian Russia point US chu Ukraine Russia do turin ISIS fighter helte akhom ti in apu vebok Russia Foreign Intelligence Service SVR te chuan US yan
athil ti tum ti hlotlin lan terrorist te po arwai du ani anti US ero chuan Russia pu na hi apha a SVR soidanin chung ISIS fighter te chu Syria rama US military base altan fatangin roi anni alo bera zanga vel ni in thakal ta khan ISIS fighter somruk zet Syrian kar chote kutatang mek te chu chuani in altan muna tangin Ukraine raldo turin thon annia chung ISIS te chu anti-tank missile system drone in biak po na changkang tak tak le en thak na man ruwa man dan te zirti ran ni ati NATO in Sweden le Finland a hlok pui don Sweden le Finland ten NATO anzom fel thei chuan NATO sipai hi makta duai khat antling chho thei don angai ania mail online UK chuan hetiang hi sipai an nei dan ani ati Finland in sipai singni le sang khat zanga wartime nuai ni le singriat reserve nuai kwa tengza armor vehicle zariat somni panga artillery zaruk somsari pani jet fighter somruk pani petrol le coast guard vessels somni Sweden in army sangruk zariat somnga tengza somni armor vehicle sangkhat zali somsari panga artillery zathum somni pakhat jet fighter somkua paruk petrol and coast guard vessels za somnga tui hnuailong submarine panga anneya heng nordic ram pani sipai te hi NATO standard anga armed forces ti chak tu ram anni hathu wa sai tu hi pusi tilarin oma ani